Ekipa, sretno. Dobra večer, gospodine Sinčiću. Pa čime sam ja zaslužio sučeljavanje s vama? Eto, prijavio sam se i pozvali su me. Inače ste kvizaš ili... Pa prijavljivao sam se mnogo puta, nisu me nikad zvali, tako da mi je ovo prvi puta. Ajde, baš mi je drago. Zaradit ćete vjerojatno dobrom igrom još neke poene, ali već ste ozbiljan politički čimbenik u Republici Hrvatskoj, tako da vas nećemo previše hvaliti, da ne biste rekli dobio je izbore zbog potjera. Trudit ćemo se. Recite nam, znamo sve o vama, ali podsjetite nas. Karlovac. Iz Karlovca, inženjer elektrotehnike na FER-u, nešto oko svoje struke, aktivizam i uzgoj batata lijepo. Na zelenoj livadi. Sretno, Ivane Vilibore. Dobro da niste stavili Ivan Vilibor u završne potjere, izgubili biste pola minute zbog toga. Može li? Može. Vrijeme sad. Nedostatno lučenje kojeg hormona gušterače uzrokuje šećernu bolest? Dalje. Inzulina. Od 8 živućih vrsta medvjeda, koliko ih živi u Južnoj Americi? 8. 1. Koja se šahovska figura po ploči kreće isključivo dijagonalno? Lovac. Točno. Koji je računalni virus nazvan po Danajskom daru? Trojanac. Prihvaćam. Iz kojeg su grada pred kugom pobjegli prepovjedači iz Boccaccova Decamerona? Iz Firence. Točno. Koji je gusarski kapetan najopasniji neprijatelj Petra Pana? Kapitan Kuka. Točno. Koja je vrijednost prigodne kovanice kuna koja ima oblik pravilnog 12-rokuta? 25 kuna. Točno. U kojoj su šumi živjeli fratar Tak, Mali John i ostali pomagači Robina Hooda? Sherwoodskoj. Točno. U kojem filmu poručnica Ripley putuje svemirskim brodom Nostromo? Dalje. Alien. Kako glasi italijansko ime grada Dubrovnika? Ragusa. Točno. Koja mjerna jedinica duljine u astronomiji iznosi 3,26 godina svjetlosti? Parsek. Prihvatili smo. Bravo Ivane. Bravo Vilibore. Bravo Sinčiću. 28.000 kuna. Zadovoljni? Pa nije loš. A lovcem zadovoljni? Vidjet ćemo. To je onaj što se kreće isključivo dijagonalno, znate. Dijagonalac, izvolite. Dobro večer, Ivane. Dobar večer. Ja gledam, odakle ste im poznati, kao da i onda... Mislio sam da ste bili tu možda prije, pa da vas je Morana izbacila. Znam da vas je neka žena pobjedila, pa sam mislio Morana, ali dobro da ste mi to odagnali. Tako je nešto je bilo, da. Kao da ste prvi put, pa okej. Sad mi je jasno sve, tako da... Čiste savjesti odlazim u igru. Nažalost imamo jednu lošu, malo lošu vijest za našeg Ivana Vilibora. Zadnji odgovor nismo mogli priznati, jer bio je izvan vremena. Oko Sokolovo je to utvrdilo, tako da... Neumoljiva elektronika, da. 24.500 kuna je iznos koji je donio. I dalje lijep iznos. Da, okej, solidan iznos. Ponudit ćemo 0 za nižu i jedinicu s puno nula u vidu 100.000 za višu. Mora se konzultirati. Samo dajte. Sanja? Pa 7 je sretna brojka. Vrati nam se s ovih osvojenih 24.500, ali ako sam procijeniš da možeš ići na višu, to je tvoja odluka. Domagoj? Ivan je odlično si odgovarao. Ako misliš da možeš višu, uzmi višu. A inače i srednja nije loša. Pa s obzirom na današnju koncentraciju uzet ćemo 24,5. Okej, svi su, pa možete i vi. Za 24.500 kuna nastavimo s potjerom. Sretno, idemo na prvo pitanje. Prema Međunarodnoj astronomskoj uniji, na kojem su jeziku imena 87 od ukupno 88 zvježđa? A na engleskom, B na grčkom, C na latinskom. Kako sam rekao, zvježđa, ko pervan, a? Zvježđa. Na grčkom, velite Ivane. Točan odgovor je C na latinskom. Naš lovac je odgovorio isto iznenađen, B na grčkom. Jel? Tako da ćemo otvoriti drugo pitanje. A ne, šta je bilo? Zvijezda ili zvježđa? Zvježđa. Kao nebula i to. Ja sam mislio zvijezda, kao Alfa Centauri. Dobro. Sve jasno? Sve jasno. Prigovora nema, idemo dalje. Koga je Šekspir ostavio na životu u Hamletu? A. Horacija, B. Laerta, C. Polonija. Što se vi, Dejane, mislite? Znate, kad previše znate, onda... Polonija ubio slučajno, Laerta sam je to tražio, baby. Horacija, naravno, prijatelja velikog.
Točan odgovor, 4 koraka do završne. Lovac je odgovorio B. Lajerta. Eto. Mačevanje poznato. Ma, poznato, gledao sam više Hamleta. Pa kralj sudi, pa daj popi sine, pa hop. Idemo dalje. Nikad čuo za ništa. Odakle je krenuo pokret za oslobođenje i ujedinjenje Italije, pa ime te regije ima metaforičko značenje. A iz Apulije, B iz Pijemonta, C iz Umbrije. Brzo, 5 sekundi. Isteklo. Ivane, nakon što lovac odgovori, čujete to? Ne, nisam vidio ovo. Imate 5 sekundi, samo podsjećam. Šta bi odgovorili? B. Odgovorili biste B. Šteta, to bi bilo točno. B i točan odgovor je upravo taj. Lovac je odgovorio B i sada je zbog tih 5 sekundi 3 koraka iza vas. Još uvijek dostatna prednost, nadam se. Početno. Idemo dalje. Sad ću vas malo ubrzavati ako vidim da... Tko izvodi hit Young Folks iz 2006. koji je vrlo lako otfućkati? A. Crosby, Stills and Nash. B. Emerson, Lake and Palmer. C. Peter, Bjorn and John. Fino. B je vaš odgovor, a točan odgovor je C. Ivane. Lovac je odgovorio C i 2 koraka iza vas. Dakle, Crosby, Stills i Nash, prvotno Crosby, Stills, Nash and Young je grupa iz vrlo davnih dana, Emerson, Lake i Palmer je grupa iz negdje 70-ih. Peter, Bjorn and John je vrlo novi, dakle, trio. Ne znam, Kujundžić bi ovo znao. Nije glazba moje područje. Ne znam, Otfućkati. to niste smjeli pogriješiti. Dobro. Ništa, Ivane, imate još uvijek 2 koraka prednosti. Evo jedno pitanje za samopouzdanje. Kako otac Homer najčešće kažnjava neposlušnog sina Barta? A. Počupa ga za kosu, B. Povuče ga za uši, C. Stegne ga za vrat. Što ono veli? Why you little... You little... Da. Why you little... Samo why you little. Stegne ga za vrat, točan odgovor. Stegnite Dejana, dobro. Dejan je odgovorio C, ostao 2 koraka iza vas. Počupat ćemo za ovo malo kosice. Možete me stegnuti gdje god, ja se slažem se s tim. I što bi bilo da vam nešto zapne u grlu, a? Pa onaj zahvat. Heimlichov. Da, ne znam. Idemo dalje. Gospodine Sinčiću, protiv koga ratuje vojska Marka Aurelija u filmovima Pad Rimskog carstva i Gladijator? A. Brita, B. Germana, C. Parta. Kvazi Markomani. B. Germana. Točan odgovor je B. Germana. 2 koraka do završne. Možete vi obrazložiti ako imate želju. A upravo je. Plemena Kvaza i Markomana. Svašta bih vas pitao, baš mi je drago da vas vidim tu. Pohvalit ću sav vaš rad. Želim vam puno sreće, stvarno, i vjerujem da imate jako dobre namjere, ne one iz poslovice. Ali imam jednu primjedbu za tako mladog čovjeka, premalo se smijete. Pokažite da vi to možete. Trudit ću se, znam. Tako. Ljudi to vole. Evo pitanje. Kojom su se slikarskom tehnikom u modernom smislu kubisti prvi služili? A. Enkaustikom, B. Kolažom, C. Pastelom. B ste odgovorili. Točan odgovor je B i Ivan je korak do završne potjere. Naš lovac je odgovorio sa svojom Ne, ja primam šal na svoj račun, vi to znate, Tarih, tako Ma joj, Dejane, hit me. Samo dajte. Ne. Evo još jedan točan odgovor i Ivane, puštamo vas za sada. Kako zovemo kemijske elemente kojima je atomski broj veći od halo policija? Od 9.2, pardon. A. Transradijski, B. Transtitanijski, C. Transuranijski. Sad pitamo djecu, koji je ono broj od vatrogasci hitna? Htio sam C, ali... Htjeli ste C, odgovorili ste B. A točan odgovor je baš C. Da, Ivane. Šteta. Lovac je odgovorio C i korak je iza vas. Ne sviđa mi se to nikako. Evo odlučujućeg pitanja za završnu potrebu. Tko je u filmu Camerona Crowe Korak do slave na korak do slave? A. Pop art slikar, B. Rock grupa, C. Stand-up komičar.
B. Rock grupa ste odgovorili. Ako je odgovor točan, idete u završnu potjeru. Točan odgovor je B. Rock grupa. Bilo je napet. Ne, stvarno moram reći, Ivan je pokazao znanje i bilo bi mi jako iskreno žao jer bi bilo nepošteno da je ispo zbog nepažnje jer je dva odgovora znao. Tako da po meni... Hvatio sam Kairosa za kosu za sad. Sretno u završnoj potjeri. Hvala. Ekipo, dobrodošli u završnu potjeru. Sanja, Domagoj i Ivan brane 73.500 kuna. Imate 2 minute i 3 ste koraka u startu u prednosti ispred lovca Dejana. Ima li pitanja? To je to. Sve znate, prijava, odgovor, bla bla. Vrijeme počinje sad. Iz koje je Verdijeve opere glasovita arija Slava Egiptu? Aida. Točno. Kako još nazivamo omnivore, životinje koje jedu i biljke i druge životinje? Cvede. Točno. Zastava koje je države do 2011. bila u potpunosti zelena? Libija. Točno. Kako se naziva unutrašnji promjer cijevi i zrna vatrenog oružja? Kalibar. Točno. Koje je piće u naslovu irske narodne pjesme koju su prepjevali Tin Lizzy i Metallica? Džin. Viski. U kojoj azijskoj državi izvire rijeka Brahmaputra? Kini. Točno. Kojeg je stripovskog junaka Tobey Maguire glumio u 3 filmovima redatelja? Spider-Man. Točno. Koji vrlo otrovan plin nastaje nepotpunom oksidacijom ugljika iz fosilnih goriva? Vodikov monoksid. Točno. Kako se zove jedina pjesnička zbirka A.B. Šimića koju je objavio 1920. Preobraženja. Točno. Što se najčešće veže Pratovim ili Windsorovim čvorom? Kravata. Točno. Majka mu je bila Sara. Kako se zvao otac starozavjetnog Izaka? Abraham. Točno. Kako se zove talijansko stanovništvo koje je neposredno poslije Drugog svjetskog rata izbjeglo iz Istre? Esuli. Točno. Koja TV braća robu sumnjiva podrijetla prevoze u žutoj trokolici ili Lion Trigu? Troteri. Točno. Koji je drugi troslovni naziv za voćku mogranj? Nar. Točno. Koji se hrvatski park prirode krije u premetaljci riječi kauč? Dalje. Učka. Koliko apoena vrijedi najveća novčanica švicarskog franka? 500. 1000. Kojim je prolazom otok Tasmanija odjeljen od australskog kopna? Tasmanovim. Basovim prolazom. Koji je drugi naziv askorbinske kiseline, najpoznatijeg bezopasnog antioksidansa? C vitamin. Točno. Kako nazivamo dužinu koja spaja 2 vrha mnogokuta koji ne leže na istoj stranici? Simetrala. Dijagonala. Kako se zove? I ovako pljesak. Off the record bilo je, rekao sam, ekipo 17 očekujem od vas, ništa ispod i evo ih 17. Ali Učka je spriječila napredak vaših trupa prema Istri. Ali Dejan stoji iza Učke i čeka. 17 koraka, dosta. Dejane, izvolite. Sanja, rasturili ste. Šalim se. Ne, taj bod je dobar. Da se prati moj Twitter profil, kad sam ja šerao jednom whisky na džar, znali bi. Ovako, ne znate. Šteta, odlično ste igrali, izvrsno, Domagoj posebno vi. Ivan isto uskočio jako puno puta. Kažem, whisky na džar, ali nekako dosta meni lagano. Učka isto, švicarski franci, moglo je tu biti lako rekordnik 20, možda 21, ali nećemo pretjerivati, ovo je u velikoj većini slučajeva bilo sasvim dovoljno da ekipa osvoji. Ja ću dati sve od sebe da to ne bude tako, ali ako osvojite, bit će potpunosti zasluženo i sve ok. Možemo, Dejane? Ovo sam sad napamet naučio. Možemo. Vrijeme sad. Koji je jedini planet Sunčeva sustava čije ime počinje samoglasnikom? Uran. Točno. Koja je 12-godišnjakinja svjetlo života srednjovječnom Humbertu? Lolita. Točno. Koji je glumac i redatelj čak 16 puta nominiran za Oscara za najbolji scenarij? John Ford. Stop. Glumac i redatelj za scenarij, možda Eastwood. Mogu ja probati? Probajte Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ne. Chaplin. Ne. Naočali? Woody Allen. Woody Allen. Upravo tako. Woody Allen, idemo dalje. Molim tišinu, vrijeme sad. Dok je Sputnik 1 bio bez putnika, tko je putovao Sputnikom 2? Točno. Koja je R&B pjevačica poginula 2001. u zrakoplovnoj nesreći iznad Bahama? Točno. U kojem se stoljeću zbila bostonska čajanka? 18. Točno. Kojeg je ljubavnika Fride Kahlo u azilu ubio sovjetski agent Ramon Markader? Trockog. Točno.
Prezime kojeg je američkog predsjednika jednako imenu naslovnog lika stripa Jima Davisa? Garfield. Točno. Koja je južnoamerička država u službenom imenu Republika Oriental? Uruguay. Točno. Koji je brazilski lijevi bek poznat po snažnom udarcu 11 sezona proveo u madridskom Realu? Roberto Carlos. Točno. Koji je Šekspirov lik kraljevsko mjesto ugrabio ubojstvom kralja Duncana? Macbeth. Točno. Koji bi se zamišljeni stroj jednom pokrenut nastavio vječno Perpetuum mobile. Točno. Kojim je Atrejevu sinu povrijeđen ponos kad mu je oteta supruga Helena? Meneleu. Točno. Koju pjevačicu pamtimo po pjesmi These boots are made for walking? This boot iz 1966. Točno. Kojeg je filozofa u filmu Aleksandar glumio Christopher Plummer? Aristotela. Točno. Koji je francuski nogometni prvoligaš poznat kao Kneževski klub? Monaco. Točno. S kojom se državom Velika Britanija u 19. stoljeću borila za prevlast u Afganistanu? Francuskom. Stop. Ko se skida? Prevlast u Afganistanu. Rusija. S Rusijom. Njih dvojicu ne želim slušati. S Rusijom. Rusijom je točan odgovor. Bravo, Ivane, bravo, Ivane. Nastavljamo. Tišina Dobro, Domagoje, samo. molim. Nastavljamo vrijeme sad. Iz koje današnje države potječu sijamske mačke? Tajland. Točno. Koji je nogometni klub na Maradoninim krilima osvojio svoje Napoli. jedine? Točno. U koji veliki zaljev na jugu Francuske utječe rijeka Rona? Biskajski. Lionski zaljev. Šta smo Ekipo, pobjedili? uspjeli ste. Bravo. Čestita, majstor. To je majstori. Kakva stresna završnica. Najprije ćemo dati riječ pobjednicima. Pa evo, mislim da smo mi respektabilan rezultat postigli i da čak i da smo izgubili od lovca ne bi bilo to uopće sramota. Vama, Dejana, isto čestitke na igri. Dečki, Hvala. I cure. Pa bila je sjajna borba i mislim da ste mogli i vi lako pobijediti. Svaka čast, bilo je stvarno gusto, ali ovaj put je sreća bila na našoj strani. Dejane, ne mogu se oteti dojmu da vas ova zadnja pitanja ponekad znaju imate na dlanu i onda... Pa bio sam u Lyonu, točno znam gdje se sauna uljeva. Tišina, molim vas, Dejan ima riječ. Hvala. Kažem, bio sam u Lyonu, točno znam gdje se sauna uljeva u Ronu i točno znam što sam rekao da je Biskajski, znam da je na sjeveru i znam da postoji Lionski zaljev, ali teško je to kad u sekundi. Woody Allen isto znam većinu filmografije, ali dobro, a ova Rusija mrzopletast. Uglavnom, neću se opravdavati jer uvijek to radim, ali ekipo, rekao sam na početku, 17 kapa dolje, zasluženo odnositi novce, uživajte s njima. I vama, Dejane, pokazali ste Hvala. znanje, svoje standardno. Vama, cijenjeni gledatelji, jedno.